What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Dr JN Shullai, Director MCSWA Hakajan made Arfun Riotrik Nailur, Kalai Kenduk Kerpangi Longkmi Jogadorbash Nong Loomkyrwiang Hayunguli, Hakajindan Lang General Secretary Loomkyrwiang Dorbash Nong Ma SD Lalu, Nalor Kiwede Kilongkmi Longpa, Nakiway Pat Kidong. Dr JN Shullai, Kalayathu Ikilongkmi Shapanga Drop Income Daycare Center, Kabadan Halayan Mission Compound Dorbash Nong, Bapanya the commitment to do Community Social Welfare Organization MCSWA ba Yarapisa Ling Bakatra Social Welfare Department Jongasor Karjala. Shu Dr JN Shullai Klayathu Bahaka Drop Income Daycare Center Kilongkmi Longpa Kibla Herta ne Senior Citizen Kinyo E Kijing Sumar Nadu Kajing Test Shini BP Kinyo Ru Kajing Kalan Men Batkan dan ru Kajing Bishar Buniat ne check Yaka koit khiah jongki. Nakalyang Dr JN Shullai Director MCSWA Kalapun Sngothu Ru Ikilongkmi Longpa Shapang Kumno Banlong Kibakoit Bakia Hakamet Kapan Bakajing Mujim Perkan. Le exercise to you kam ha nga bun sin what nga la cheve lo roi vi ba ngani ga kejar oh rei man po se ni nang hikai dang yo ji man le di teraban ma di teraban gitu darap yarap ha ga i nga sia o yang bia na yo vi di ba chi sin de he ga wi ni jing stam to de kalan no kini ki mat ki pung yang i wa ro de din cái lo eding đi hả vậy y cái thai phi tiếp bạch phi y dọ gì cái thai thì qua khá vào bồn cái chính nút yong u tao u calcium nè hay chính em cam vậy hay po yong y ông mất cái mai ti còn đây kini cái bọt y chú y gì đó là cái này tao vay ra nè rồi hả nu chú sang như vậy đang y nít sang như vậy tu calcium tao nằm tao nè to calcium mo to di men fara hay poro kra hala kalbo dusan spa md di uto calcium kan ni chija pha di ki bro kun khan ni pha wa ka jing do wa yong uto calcium hay poro khaw pun de man da poi gini de men de ni te duna to ro man x-ray ki gini ki x-ray ki ching chroy to du em osteoporosis ba em gi yo chibon em gi yo ka ja tại vì cái đó lại cái discussion của ý chuyện khiah yong pi để hạ wa cam ông là em poi sa pi là em chuyện khiah pi ka ba ông gi yong kren ka jing ko jing khiah to ka spa ba ne ta ho gam te một pi kita gi khan pi le exercise pi ở chạy pi ki khan yong pi le exercise bên tai yong pi ở chạy pi ki khan yong pi bam di wo te yo ti pi wan go ta bam le bam pi ki wo bam pi ông mà đi, để một ý hiểu tiết kẹt, vậy ba mình đi ông yêu, dẫu chạy dẫu khẽ, sao thôi biết, học tiết kẹt hay vậy ba mình đi ông yêu, dẫu chạy dẫu khẽ, khả năng quá, để bảoว่าhỏi tao khẽ hay cái gì vậy, sao thôi biết, tao em như này nó uống ở trong hay cái chút này, ibon sen perkat i, bagi kan beda apa ki ina, kan piam tao te, yo vida di ki makan ni ông mà đi, tao maya gitu pi, tao mi anh đây yêu gia tao yêu mất sự kiện tao à cái la cái cái perthai priority the change ki yêu qua ki kita cái support system ki một phi cái này perthai tam ya bha ka cái này con nó काम te mong tao te de to phi yêu bha phi ti ba phi nó yêu phi ne mo phi đang stick bai te ba đang yi ki con ki na yo phi ma cái te tao ko wa i jo perkhat ba ha perkhat phi cái ji mi wa han pi ya đang đi đang ông cái cái bro itu baju ông hai baju ai lệ tăng như Asia này anh bia i berkat ni itu ông kêu hệ có jo Google cho nên coba vậy nó vợ cho nên từ lấy mình thì berkat bia ni cấp teman berkat em điều dọ por em điều dọ iแต่ berkat bia cho nên apa pi du ki konแต่แอบหากันนี่แต่ในเต็น
Idong em gete support system yong i. Ndai ite ta ibere pela ha wa change kata ga jigim yong i bru heni ha perthai. Ya pi yo bai cham do bai e cha bai pi dei bi cho chong ki la ho hi. Nei to thao chini la ho hi. Thao bi pi le yo bai. Mut ga we chong he de. Kata ta mut kam te ka drop in center go we drop ha go chong ke. Ndai kai te le yo sar wo bon gini gi bru ki nyo por ki kai te le te yi wede le yete to nei daw yong ka wa piti bi fi da pala ma yi te ki chra nrutali chra ki am kam ha I man de he I ha ko wa we parkhani da. Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you.